Wayqipanaykuna llapallaykichispaq munay sumaq hatun napayukuyta chayachimuykichis qallarinanchispaq kay taytanchis qillqanta qhawarinanchispaq taytanchimanta mañarakusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku may kay sutiyki taytay saminchasqa hatun yachisqa kachun taytay qanqa ch'uyan kanki taytay nuqaykun huchasapaq kayku qan taytay may sumaqta kay wawaykunaman rimayumuy taytay qanpaq simiykimanta taytay qan simiyki ampapa kay wawaykunata rimapay may sumaqta imatan munayku chayta chayatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo qallanik sutinpi. Amén. Amén. Qhawarisunchis kay Evangelio según San Marcos nisqapi kay San Marcos 15 t'aqayninpi 15 chunka ishkayniyuq 15 chunka kinsayuq 15 chunka tawayuq y phishqayuq chayta kunan leyusunchis may sumaqta. Jesus pa hinatan nin kay ch'uya qillqa wayqipanaykuna. Jesus pa muyuriqninpi tiyashaq runakunataq payman willarqanku mamaykin wayqiykikunapiwan mashkhashasunkiku hawapitaqmi kashanku nispa hinan paykunataqa nirqan pitaq mamaypas wayqiykunapas nispa muyuriqninpi kaqkunata qhawarispataq nirqan payqa kayqa mamaypas wayqiykunapas pipas Diospa munayninta ruwaqmi wayqiypas panaypas mamaypas nispa. Wayqipanaykuna kaypi parlashan Jesucristo yayanchis apuyayaq churin Jesucristo. María hay Jesuspaq mamitan Marian wachakamuran Jesusta wayqipanaykuna kay María rimayninta María nishuta Mariamanta imaymana religionkuna parlanchis kay haqay ñawpaqmanta pacha hinantin qhipamanta pacha Mariamanta imaymanata rimanchis imaymana rimaykan hasta kay Iglesia Católica churan Mariaman mana ch'uya qillqa parlasqankunata incluso paykuna parlachinku churayunku ninku haqaynatan Mariawan ruwananchis nispa ninku. Kay Iglesia Protestante nisqakunataq huqkunaqa ni rimapunkupaschu ni imatapas rimapuyankutaqchu. Huqlarukunaqa altuman yasta imaymanata hasta Diosta apuyayata hinataña churanku huqlarupitaq ni imamantapis rimapunkuchu ni huq rimaytapis rimapuyankutaqchu. Pero nuqanchis Biblia kay ch'uya qillqa presentan Mariata munay sumaq warmita chanin warmita wayqipanaykuna y nuqanchis paypaq iñiyninta y kasukuyninta incluso imitananchis. Kay Mariamanta kay ch'uya qillqa riman 15 kutipi hinallataq rimayantaq pisillata parlan Mariamanta pero riman kay Mateo nisqapi Lucas riman pero hatun rimaykunamanta parlan más que todo haqay nacimientompi Jesús nacimientomanta precisamente chay relato chay rimaykuna María ukhurin importante momento nisqapi Jesús paq ministeriompi y kay Hechos de los Apóstoles chaypi rimayantaq Mariamanta. Imata parlan Marcospi, Evangelio según San Marcos, Evangelio munay kawsay, imataq Evangelio. Imaymana Jesucristo yayanchispaq ruwasqanmi Evangelioqa. Puriran, parlaran, rimaran, imaymanata ruwaran, milagrokunata, puriran, diayuran, hasta wañusqata sayarichiran, anchaymi chay Evangelio.
kashantawa evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Anchay Marcos evangelio pen María okurin, kinsa hawape. Okurin haqay familian mantari mashaspa. Evidentemente Jesuspaj wayqinguna kasqa, aunque María churinguna chumana chayqariki. Entonces iminat kaman chay. José, María esposo, probable ni son mancaran más o menos viudo rona kama karan. Esposa wañukapun mankaran. Hinaspa Mariawan yoxishan mankaran, remashan mankaran. Pero José wawayuqña kama karan. Entonces Mariawan kasarakuqtin Jesuspaj wayqinkunaman riki tukupun chay jovenkuna, chay runakuna. Entonces chaypi Jesusman hamuspa, mamitan mashkaspa hamuspa, runakuna niyunku riki chaypi. Jesús hawapin kashan wayqiykikuna. Hawapin kashan mamitayki, qanta mashkashasunkiku. Hinaspa payku Terespa nin, pitaq mamay, pitaq wayqiy. Ilarunpi kashaqkunata, qhipanpi kashaqkunata, muyuriqninpi kashaqkunata qawarispa nin, paykunan mamaykunaqa, paykunan wayqiykunaqa, dichos apuyayanchispaq voluntadninta ruwaqmi wayqiypis mamaypis nispa. Mana María contracho parlasharan. Mana wayqinkuna contracho parlasharan. Sino Jesús parlasharan misión ninmanta, ruway ninmanta, maymantan hamusharan chayta. Hukuti Jesús chinkarusqa rikiwashanchis, quedarokusqa taytanchispaq wasinpi haqay Jerusalempi. Hinaspa kinsapuin chaytaña purisqaku, hinaspa Joséwan Mariawan mashkaspa tarinko churinta. Imanespa Jesús nespanin, noqaqa kanay taytaypaq negocion peruayninpin nespanin riki. Wayqipanaykuna María ukhuriyantaq kay Evangelio Juan nesqapi. Qankunama wiyawsaykis kay rimayta. Tawa Evangelio kashan riki, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Chayta noqanchis umanismanta yachanchis. Huqkuna ninku kay qillqaqkuna ninku, Juan yang kanan llapan Evangelio manta. Mana kananchu Mateo, mana kananchu Marcos, mana kananchu Lucas ninku. Kanan solamente Juan ya ninku. Imarayku, Juan pin kashan llapan. Qayari manta hasta tukukuy kama. Chaymi nisuman completo. Hoja evangelio kunapi mana kanchu nacimiento, hoja evangelio kunapi mana kanchu hasta a veces taytanchis ministerio qallarinallantaña, qallarinallanmantaña kashan hukunapiqa. Pero kay Juanpin riman completo. Y Juan, kay María ukhurin ishkay laro nesuman ishkay kutita. Sumaq munay kay allin importante nesqapi. Haqay bodas de Caná nesqapi, casarakuy Canápi, casarakuy karan chaypi. Y Jesucristo wañusharan haqay cruz del Calvariopi chakatas kasharan anchaypi ukhuriyantaq ishkay kutipi. Iminan karan haqay bodas de Caná nesqapi, matri casarakuy kasharan Canápi chaypi iminata. Chaymi karan, aunque chay milagro manara Jesús qallarishaqtin. Ima pasaran, matrimonio kasqa, matrimonio pikan invitanakuyriki. Ishkay clase o 15 clase nespanin, ishkay kote o 15 kotepin familia kunaqa visitanakunku nespaninku. Wasichakuypi. Wasichakuypiqa visitanakuykan familia kunahamun, wayqinchis kunahamun, turans kunahamun, taytamama hamun, imayna familia ukhurimun. Imaymana apaykosqa, maticha apaykosqa, t'antacha apaykosqa, qoqa apaykosqa ukhurimunku. Hasta makinwanpas a veces jornal ruwahamunku. Wasichakuypiqa llapan familia juntanawkunchis, llapan familia mikhuyunchis, llapan familia kusirukunchis, asirukunchis. Y chaypi nillankutaq matrimonio kasarakuypi familiakunaqa ukhurimunku hinantinmanta kusirikuykan. Kaypin matrimonio karan, kasarakuy karan. Y Jesuspaq wayqinkuna, Jesuspaq mamitan kay José puriranku chay matrimonioman. Pero payqa paresqa, pero chaypatamanta purin. Yachanchis chay historiata, chay willakuyta yachanchis llapanchis.
mana vino kapunchu, mana tumana kapunchu, mana vino kapunchu. Ya kay tipo costumbre karang kunang hina. Matrimonio pe kuna ima mana pising manchu, mikona. Mana pising manchu mikona. Pucho nang ningko hokona. Hokona ningko manang mikuypeja, manang kasarikuypeja wakay kang manchu ningko. Chaymanta niyangkota, imi mana kang rimay matrimonio manta. Kasarakuymanta. Akay tiempo karang vino nesqa. Chay vino mana tukukunanchu karang matrimonio peka. Si vino tukukuncheqa yakikuy karang, wakay karang. Chay familia kasarakukunapaq mal manallinta parlanku paykunamanta. Pero kay vino tukurakapusqa mana kasqañachu. Hinas phaqaypi María ukhurin. Hinas papay nin Jesusta chay runakunata qawarispa Jesusta. Paymi alchanqa kay problemata nespanin. Imatachus nesunkichis chay tarwaychis nespanin. Pay kikin, María kikin, confiakoran, respetaran, manchakoran Jesusta. Pay kikin niran, imatachus pay nesunkichis chay tarwaychis. Ima pasasqa. Curioso chay milagro nesunman chay. Jesús nespanin uñukunata kankuna juntachimuy unuwan nespanin. Hinaspa uñukunata paykuna juntaruchimunku unuwan. Hinaspa kay despensero nesunman kay cuidaqta ninkunanqas qallarimuy wisumuy hinaspa qallari sirvi nespanin. Ahinachu manachu. Ahinariku iqpanaykuna. Sirvechtin aparinko padrino mangriki kunang nisuman pitaq más importante kasarakuypi padrino, tayta mama, invitado especial, matrimoniante larope tiaj. Payman haywarinko vasope ukupi haywarinko. Imanin chay runa, matrimoniante ta kusirukun, matrimoniante ta felicitayon. Hinaspanin yaw nespanin. Iminataq kayri. ¿Acaso chaynachu costumbre re? Primero siempre serviremos mana allin mana balechta, mana allinta, mana allin roascata primero serviremos. Canta yao serviu munki ultimota, kay allinta nespanenrik. Normalmente servimos allinta primero ultimota ya mana allintaja. Pero hantaj servíamos tan que primero taman allinta, con antaj ultimota servimos que allinta nespanin. Porque chay vino casca sumaj, mishki, munay, kusikunapaj. Y chaypi manaraj chaykas roashachtinme, paikuna manaraj chayka shachtinme, Jesús ta María kaneran, runa kunata, Jesús ta jawares paneran. Y matachis paines unkichis chay tarwaichis, hasta paipis Mariapis kasukuranme Jesús ta. Mana ninchu pay, a ver Jesús kay taruarata puy kay runakunapaj ninchu. Mana ninchu. Kasukuychis paypaj nesqanta nespanin. Haqay cruz del Calvario pe kashallarantaj María. Sayasharan pay, aunque kushka puriran oramanta pacha, aspetak epishachtin. Jesús palaruchampe pay purisharan. Crucifica kushachtentaj, pay larumpi kasharan, pampachapi quedasharan. Y mata pay kawacharan kay fidelidad, kay bata, valentía nesqata. Yapan apostol ninkuna chingare pusqako, yapan apostol ninkuna ayqiqa pusqako. Pero María tahlaruchampi kasharan firme, fiel nisuman kunan allinta chaninta purisharan chay qhipanta. María chay tarikuchiwanchis crucifixionpe. Y no kansi yachanchis iminatan crucifixas karan chayta. Haqay cruz del Calvariope María rikun imi mana Jesuspaj ñakarisqanta hasta wañuyninta. Kayku profecía chaymanta parlaran imatan profecía may sumaqtan rimapayamorawanchis chay pasananta. Jesús me María Salvador nen qespichiqnin. María chayta reconocen. Ueqipanaykuna noqanchis chay iñininta, chay fidelidad, chay lealtad nesqanta, chaynata purinanchis ueqipanaykuna. Qanwan nuqawan kushka.
Jesucristo yayanchisme qespichik kay mundo ta qespichin wayqipanaykuna nuqanchirayku. Kay manda ñawpaqman wayqipanay nuqanchis kushka purinesqaymanta. Qam munashanki chayta? Kunantaq wayqipanaykuna taytaysmanta mañarkusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku kay wawaykikunata may sumaqta saminchaykuy taytay. Sutimanta suti. Mayqin wawaykipascha taytay pasashan hatun ñak'ariyta, yakikuyta, waqaypi kashan. Ima penapis, penaypis presentarokun vilampi. Qanqa taytay may sumaqta hampiykuy, alchaykuy. Qanpiqa taytay imapis tukuy atini, manan imapis mana atiykanchu. Saminchayki kiwaykunata taytay. Chayanan mañarakuyku ancha munakuq Santo Jesucristo qallanik sutinpi. Amén.